Naši glavni geroji, devojčka Sara i veseli popugaj, proživaju u kućici na veličanstvenoj polni, gde sočne zelene trave okružuju nežne mnogocvetne lepestke cvjetova. Dan se raždja jarkim svjetlom izlazećeg sunca koje se igra u zelenom. Sara, malina, ali zanimljiva devojčica sa plavim, kao nebo, očima i kosom koja se kovitla, počinje jutro napunjavajući svoju kašiku za vodu prozirnom vodom iz bunara. Danas je prekrasan dan, popugaju, kaže ona, govoreći svom šarenoj prijateljicaju, sa jarko-zelenim perjem i crvenim mjestima na grudima. On kimajući glavom, bacivši šaljiv pogled na svoju malinku domaćicu. Ali na okraju polne je šetao lepi jednorog, koji se divio lepim cvjetovima. Nenadano jednorog je vidio devojčicu i brzo se pobegao u šumu, u tome je udario kopitom o kamen i srebrna kopita padne na zemlju. Sara je vidjela kako se krugovi pomeraju na dalekoj grozdiji i cvijeću. Šta je to, reče zamišljeno Sara, i pristupi ovome mjestu, gde je vidjela srebrnu kopitu, sunčevi zrakovi sjaju na njegovoj glatkoj površini. Popugaj dođe, njegovo pero preuzima metalni odtenak od odraza kopita. Sara, to je kopito jednoroga. Ima magičnu moć i može ispuniti jednu od tvojih želja, govori on devojci, sa neverovatnom serioznošću u glasu. Ali umjesto da izgovori svoju želju, Sara, krajnje neočekivano za popugaja, odlučila je da vrati kopiju njegovom vlasniku. Moramo da je vratimo, papagaju. To je tačno, s ovim rečima obraća se svom ptičjem drugu, iznenađujući ga svojom odlučnošću. Njihova avantura počinje ovde, u tajanstvenom svijetu, gde jednorozi šetaju po livadama, a čarobne potkovi mogu ispuniti želje. Oni su spremni da krenu u put, savladaju neizvesnost i pronađu vlasnika potkove. Tako počinje njihova avantura. Sabrali su sve što je neophodno i krenuli u put. Staza, izmičući se između korova, vodila ih dublje u šumu, gde su tajne i magija letele u vazduhu, kao prašak koji pluta u zrakama sunca. Put je bio iskeliran puhovitim mrežastim jastucima, a nad njima se obrazovala kupasta senka od gustih prepletenih grana. Lepi i šareni papagaji pevali su pesme, sedeći na granama. Sara i papagaj šetali su se, razgovarali i smijali se, uživajući u svojoj avanturi. Međusobno su se šegali, gledali velike leptire, koji se migoleću između listova, i slušali penje drugih ptica. Papagaj, koji je odraslio učeći kod sove zvane Sovuškina, iznosio je svoje pretpostavke o tome, gde bi mogli naći jednoroga. Naglo, u tišini šume, začuo se udaljeni zvuk. To je podsjećalo na melodični eho, zvonca koji se odmiče i odlazi dalje i dalje. To je poziv jednoroga, uzviknuo je papagaj, njegova okrugla oči su se proširile od iznenađenja i uzbuđenja. No kada oni pospešili napravljeni u zvuka, pred njim je vstala gluboka propast na okrajine visokoj skali. Oh, i kakm teper peredem, progovorila Sara, pečalno gledajući vniz. No popugaj, uvek nalazeći izlaz, predložio, možem postrojiti most, iz padših vetaka i lijana. Umenija est plan. No postrojenje mosta okazalo se bolje složnoj zadači, nego što je to unače bilo. Posle toga, kako su vetke nekoliko puta obrušavali se, oni su razumeli da bez pomoći ne možemo obići. Zli vrapci letali nad propastu i rađivali se, da u Sar ničego ne polučete, vrapci daže pokušavali ukusiti i popugaja, ali on brzo se sakrio iza spine Sar. U to vrijeme tužni jednorog hodil po šumi i nastavljao tražiti svoju izgubljenu potkovu. Sara, gledajući na padši most, rekla, nuždamo se u pomoći, popugaj. Možet, Sovuškin može pomoći. Oni su odšli u pećinu Sovuškina, da bi dobili mudar savjet. Čak je i pod nogama njihovog puta propitan magijom, kameni i koreni stabala svetili su jasnim svetlom, pododmeću im put, kao da ih predvodi nevidljiva sila. Pećina Sovuškina bila je skrivenica, okružena starim stablima i obložena mekanim zelenim mahovinama. Na granci, koja ide u dubinu pećine, sedeo je Sovuškin, njegove mudre, pronicive oči, sihranjujući u tami, pozdravile su ih. Što privelo vas dja,
moji malenkije prijatelji, zapitao je on svojim dubokim, uspokojujućim glasom. Sara, oživljeno govoreći i žestikulirajući, raskazala je njemu o potkovi i njihovom zadatku vratiti je jednorogu. Ona završila svoj raskaz, opisujući trudnosti sa kojima su se susreli pri pokušaju izgradnje mosta preko prolaza. Sovuškin, zadušno misleći, poklanjajući glavom, nasmešivši se, rekao je, lepo je što ste došli kod mene. Mislim da znam kako da vam pomognem. Pojasnio im je kako da koriste grane i lišće za izgradnju mosta, tako da bude jak i siguran, a zatim se sova okrenula lesnim papagajima nakon pomoći Sari. Sa ovim novim znanjem, zahvalno su se pozdravili sa Sovuškinom i vratili se na rupu. Ovog puta njihov most je bio jak i siguran. Staja lesnih papagajeva grčila se najlonima sa mosta dok je Sara prelazila preko mosta. Zabavljajući se, Sara i popuga nastavili su svoj put, krenuvši se u dubina šume. Šuma je bila puna čuda i zagonetki, svako stablo i grana ispuštali su magičnu svetlost, kao što je i vetar zvučao, kao šapatne mistične biće. U to vreme, jednorog je bio potpuno razočaran što nije uspeo da nađe izgubludnu potkovu i zaspao je ispod magičnog duba. Ali Sara je nastavila svoj put i uskoro nabasala na stado svežih svetluca. Krile njihovih bilja su izbijala slaba svetlost, poput sveća koje svetle u tami. Babočki već tože bili časti ovog volšebnog sveta. Pozdrav! Jeste li vidjeli jednoroga, zapitala je Sara. Ali babočki samo je ostale tihe i nastavile svoj ples, kao da pričaju priče kroz svoju umetnost plesa. Dalje, Sara je sretnula grupu patki koje su zabavljale u jezeru. Bile su živahne i vesele, ali, nažalost, isto nisu znale gde da pronađu jednoroga. Naglo, Sara je videla svetlo u dubini šume. Tamo je, ispod velikog starog duba, stajala mala lisičica. Njena crveno-riječasta koža blestila je, kao plamen u noći, a oči su joj bile čiste i promišljene. Možda znaš gde bismo mogli naći jednoroga, zaprosila je Sara, držeći kopito u rucima. Lisičica se nasmešila i kimnula, pokazujući stazu koja vodi ka planinama. Tu je, rekla je, njen glas bio mek i uspokojući. Sara i papagaj su zablagodarili lisičicu i nastavili put. Na kraju, kada su stigli do planine, Sara i papagaj su sretnuli jednoroga. Njegova blesteća šuma sveljala se na suncu, a njegova plava oči bile su zadubljene. Sara mu je pružila kopito, ali u istom trenutku, kada je jednorog jedva stigao da ga dotakne, zemlja je počela da se trese pod njima. Šta se dešava? Vikala je Sara, pokušavajući da se drži na nogama. Iz senke šume pojavila se velika zelena gušterica. Jednorog se uplašio, jer je gušterica želela da ukrade kopito. Daj mi kopito i ostavit ću vas, rekla je gušterica. Sara otkazala se, umjesto toga krijući kopito za leđa. Nećemo ti predati kopito, viknula ona hrabro gledajući u oči guštericu. U tom trenutku joj zablistaše oči, a kopito u njenoj ruci zasija svetlom koje uplaši guštericu i natera je da pobegne u šumu. Sada, papagaju, jednorogu, moramo zajedno, viknula Sara. Oni su stali jedan pored drugog, a kopito se zasijalo svetlom upravljenim ka šumi, gde je gušterica pobegla. Potom je Sara bacila kopito jednorogu. Njegovo telo se zasijalo svetlom te je morali zatvoriti oči. Kad su ih opet otvorili, jednorog je stajao ispred njih, zaslužno kimajući glavom. Hvala vam, Saro i papagaju. Spasli ste moj svijet, rekao je jednorog, u njegovom glasu se čula iskrena hvala. Sara se nasmeše, srećna što su mogli pomoći. Ali najvažnije je što je osjetila da prijateljstvo i spremnost da pomogne drugima imaju najveću vrednost. Na kraju ovog neverovatnog dana, Sara je zaključila da je najvrednija stvar u životu prijateljstvo i spremnost da se pomogne drugima, čak i ako to zahteva odricanje od sopstvenih želja,